Tala lava e le nei foi vaenga o telefou. Ua tele le pensini ta vale ma le swau u mo vale le ai whaititia le titi ia le a whai o le swau ta vale po le diesel i le tonu o New Zealand le taimi nei. O le lipoti au pito lata mai le mtanga adwenga o pisnisi ma ti na e whapea mga adwenga le ambi na ta uai e tusa ma le onos fultasi tesi ma le iwa aso e le tau na whaau ngā ai ia le pensini. Ai limas fultasi ma le afa aso mo le diesel, ma le limas furu tesi ma le tasi aso mo le swau uvale le ia o loo iai nei le tonu o le tunu. Sa wha mawhaina mai le mtanga aluenga nei, o ia wha maunga e atangi ai o loo lava matotoe le swau ma le pensini mo mana onga o New Zealand atoa i le taimi nei. Whaalia mai fōi e whāla a whae o ni waaswau o ia ua o mai i o ngā Sami o New Zealand. O lo au mai ai pensini mo le umi e tolu tesi ma le lua aso, valu tesi ma le lua aso mo le diesel, ma le tasi tesi ma le lua aso o le swau u walele. Ai se furu ma le lua ia isi waaswau u ilunga nei o le vasa, o lo au mai ai ia la whainga e tolus fultasi tesi ma le lima aso o le pensini, luas furu lima tesi ma le varu aso o le swau po le diesel, ai luas furu tolu tesi wha aso mo le swau u valele. O se whailo inga ma le Aotearoa sa whailo ai le wha apapole ina o le whainga malo, i le tūlanga wha te telepeo le taua i se sae tū tonu, ma ona a fianga i le tamao a inga o le laulangi. Whaalia le minister tupe i lea whailo inga, e ono wha wau pea ona iai New Zealand i le vaenga mua po le Phase 1 o le polkalame whaataatia e tali atuai i a whaina o swau umo pensini ona o le taua i Iran. Ta ua e tamaita i minister o lo ngā lue wāwāla lata le malo ma kompani o lo au mai le swau umo le pensini mai whafo ina ia waweai o nei loa se tūlanga whaale tonu e ono tūlai mai i ni uta e ono tāo fia pe le mawhai ona au maia i le tonu o le tunu ona o le taua. Whaalia fōi e le minister tūpe e le o iai se whaamoe mai o le malo New Zealand e tā ofi pe whaapawhala le la fonga o le pensini ma le tau e whaaunga ai ia le awala po o road user charges ai e mo le teimi nei ua whaailonga vesili pe tau nuu ona si tia le se fulurua sene i le lita o le la fonga o le pensini e pe ona fuafuaina mo le masina o Januari o le tausanga a sao. Ta ua e Nicola Willis e le iwhaia se whaaiunga mautu e tusa o lea mata aupu. Ai e mauti noa e mana o mia se tu la fono e so loia ai ia le sitanga lea na fuafuaina mo le la fonga le nei o le pensini a mata ia Januari o le tausanga fau. Ua whailo mai le tūlanga o iai swau umo pensini mo New Zealand e le whainga malo. Ona o tūlanga le mauti noa wa awhiai le whela o inga wha le vāo malo ona o le taua i Iran. O le teimi nei ma le tūlanga wadi mai e lei loani aso e ono tāwhia ma umai ia le taua. Ai o New Zealand lava e whaalango tele lona tamau ainga i le swau uma le pensini mai whafo e au mai ua uma ona whaamama ona e le aisona no fuanga e mawhai ona whaamamai na i le swau. Ai o nei o loa i le teimi nei ua matua i longa lava o naru i lunga le tau i so o se vahenga o le lololangi ona o le taua i se sae tūt tonu. Na amata mai ana po ona whaamamalu ia lapata inga mo nisi o pita nuu o le ai tele o kilani ina ia whaapuna mua le sua waitau mawha a o le i whaaungaina ona uailoa ni suenga masani sa whaia le sua vai le maua ai o le siama o le E. coli. O ia lapata inga e whaapitoa mo pita nuu e au fiai ia Hillsborough o Mount Roscoe le Royal Oak whapea ma le Three Kings. O le whautuanga mō tangata e lala ai i ia pita nuu au kilani, e le tau na whaapuna mua le sua vai mai le paipa,
pe o le whaatau mai leo whangawai mo le whonga tau mawha whapea ia isi manaonga pe o le furuino nifo ai maise o le ngausia o le aisa ma le saunia o mea tau mawha. O le waudio le so e tau na toi maua mai eisi isi whaaringa o pito le tamai e tusa o lea mata upu ai maise o pito nuu ia o loa a fia. Ai na whailo mai e le pulenga o le vaia au kilani le water care. O le lapatainga ua whaamaluina o se fuafuanga mo le saonga le mua tangata. O le winga moni o le tulanga e ta tau i tangata uma o na whaapuna mua le suawai a o le i whaongaina se ia vangana ua mauatu se isi whautuanga. Ua whaino mai e le ofisa o le wa ai tau le Met Service e ono o mai i New Zealand i le vai aso o lumana inei ia se whamalosi o le teropika o loo iai lea i le Pasifika. E le tasi ai lua ni a wha o loo a fia i le Pasifika i le teimi nei o Cyclone Maila o loo iai nei le Sami Solomona ma Cyclone Vaianu i sa sae o le tunuu o Vanuatu. O le whanea o Vaianu wa o i le vaianga lona lua po le Category 2 i a lona malosi whaatulanga ina. Ai manatu la awa ai tau o le a whaasolopea ina whaatitele le malosi o lea wha ma o ai i le vaianga tolu po le Category 3 i se taimi o le so. Na whaalia mai e le li ofisa o Louis Fernando o le Met Service o lo walo ia leo no o mai o toenga o le nei wha i nisi vaenga o le motu i mātua New Zealand i le whaai unga o le vaia so nei. O li tūlai se fulu i le pō le songa fua ana pō na amata wha manuai la wata inga mo ti munga mamafa a toa mamatangi malolosi mo le tu malo Northland. E whape nā hoi la wata inga ua wha maluina mo au kilani ma le Coromandel whape aile tūmalo o le Bay of Plenty. Ua whautua in mai e le Met Service i a tangata e alala i nuu mai tūmalo ua wha mamaluai ia la wata inga ina i tau mawhai e maua i a le tala o pito lata mai o le tau ma ia whautangia whautuanga mo le saonga le mu mai le vaenga o le pui ngalo tele po le Civil Defence. O le a whaila i Washington e le vai so nei le whailu tusi au au le malo a Amerika o Marco Rubio ma le minister mai whafo New Zealand ma vasa mana i Winston Peters. Whailo mai e wawasa o le wha moi o le whailo inga o le fia whaale lea tidi lea ma wha malo sia pea o le waa whenga iai o le malo New Zealand ma le malo tele o Amerika. Ai mai se i mata upue a fia ili saonga le mu wha pele ati na el tamau a inga a toa ma whe whaatau inga. E le ngata i le li whailau tusi o Amerika ai o wha moi foi e whailo i atu i a le li minsta o New Zealand i nisi o taisi nia o Amerika a o iai o ia i Washington. Nā ta ua wa wasa mana ia o le ao fia i taranoanga nei vaenga ma whai na ngā lulue whelangolanga mai ai New Zealand ma le United States ai maise i le tonu o le Pasifika a to ai maisi vaenga o le Kelope e le ngata i lea o le a fia ai fo i ia taranoanga e a le tūlanga o le taua i sa e tūru tonu ma le file mu ma le saonga le mu o le vasa Pasifika. Whai lo fo e o vasa manaia o le tūlanga ua i nei ia le va whealoaloa i o malo le lololangi ua iai le se tūlanga sili o na whaale tonu ua moli mawina i le malo New Zealand i le tonu o le valu se furu tau sanga ua tua nai atu nei. Sa ia wha mawhaina o taimi whape nei e tā ua tele ai ia whailoa inga ma vana lata ma tai o isi malo. Ua sa so le malanga le nei i Amerika le minsta le vai fafo ia wawasa mana i Winston Peters ma le tūlanga manuia sa mori mawina taroi nei i le toe whaale leia leo so tanga i le vā o le malo New Zealand ma le malo o le atukuki lea sa tūla i mai ai se se inga taroi nei. Lua ma le afa miliona Tala ua whaasala i nai le whaamsinonga maolunga New Zealand
ia le whaletupe le Cooperative Bank ona o le so ona maolunga o le tau o nisi o lātou au nanga mō tangata o loo whaiaia lātou teo ngā tupe. O le nei mata upu usa io ina e lea whaletupe le tausanga na tenei i le taimi o se whetuna inga whaare tula whono i le wā ma le komisi o mea tau pisnisi le Commerce Commission. Whailo mai le komisi le nei e whapea e tusa mo le fast food mo le valuafe la whainga o tangata na overcharge e lea whaletupe mai le whao ngā ina o lātou au nanga. Sa awhiai se vai ngā tupe tusa mo le fitu te si lua 5 miliona tala. Lea ua umona toe whaafoi tangata na awhiai. O ia whaale tonu sa liputia lava i le whaletupe e tusai o aia inga o le tula whono o mea tau ai tā lafu le credit contracts whapea i ma le Consumer Finance Act. Mai sa ioina i le Cooperative Bank le tula i mai o ia whaale tonu i le whaatiroina o lana au o nanga. O se unga li sia mani ua abe nei mo tangata mua mai whafo ua whaamanu ina i le porkalame fau le malo New Zealand e abe ai mo tangata nuu e awala i le whaia o se la universite le i le whaatawina leo se whanua i le motu i saute. O le nei porkalame whaingoina o le Active Investor Plus po o le AIP e whamoe e whaatosina mai ai tangata mau mea mai whafo e universi a la tutupe i le tono New Zealand ma avea ai ma tangata nuu. O le nei ainga e 5 miliona tala le tau se whanua ua la whaatawina i le vaitu loto o le Lake Hayes i le ai o Queenstown. Ai e se haile la universi na whaia mua i le vao le 5 ma le se 5 miliona tala i le tonu o nisi nisi i New Zealand e tusai o aia inga o le nei polo kalame ale malo. E le i whaailo ina mai i ingoa o leo nungari mai sia mani a ina whaalia i le la agent sa whea ngai ma le whaatinoina o le la investment o Joe Eddington e whapea ua whaatolu o na malanga asia si mai leo nungari i sia mani i te tonu o New Zealand. Na ia ta ua fhoi ua tolu i leo nungari i nei ia tangata mai whafo ua pasia la tau tarsanga i lalo o le visa auro po o le golden visa o le polkalame fau o le malo New Zealand talu ona amatalia. I Amerika ua fola ai le lipelestene ia Donald Trump le ono wha umatia o Iran i se po se tasi pe awhai e uma le po le se lulu e le i oe mai le malo Iran i se fuafuanga e tau fia i le taua o loo whai nei. O se teimi mō muatu sa whailo mai ai whalau i tele Trump e te tau i le malo Iran o na i oe ane i se fuafuanga e tau fia i le taua a o le i uma le po o le aso lua teimi Amerika po le po leo le aso lulu teimi New Zealand e le i whaia a le ai o le a whaia lose o se whainga a Amerika o fale e ngā o si ai le tise whapele malo si anga whape ai maisi no fuanga au tū i Iran. Ai o le la ua fola mai nei le lipele stene e mawhai o na wha umatia maolo palaina e Amerika le atunu atoa o Iran i se po se tasi. Mai le Pasifika e fiti ua pasi ai le kapeneta o lea malo se vai ngā tupe e tasi te si iwa ono miliona tala, e whaanganga, e lango ai le ono ave e sea mai o na tangata mai do tonu o Israelu, ma le United Arab Emirates, le UAE, whape ai maisi e tunu i le whangaloa Persia, pe a whai o le a wha te telepea, i le taua e pei o na adiari mai nei sa e tūru tonu. Ua mauti noa, e fitu sa lau limas futasi la whai o tangata fiti, o loo iei nei sa e tūru tonu, whapea maisi nu utua oi i lea i tūlangi o le kilope, e au fi ai le UAE, o Qatar, ai maise o le fita fiti, o loo ngā lulue mō malo o whatasi i te tonu o Sinai, whapea i ale Golan Heights. Whailoa se li poti alo i ale malo fiti le ai o suwa whapea,
o lo o saunga le muuma i le tangata whiti nei o lo o iai le vaenga o le larolangi le teimi nei. I Tahiti po o French Polynesia e to se furuwha sui o le pātiengo o le tawini hui ratira o lo tu nei le foi le teita inga o le whainga malo a ia tu motu ua wha mawai mai i lea vaenga wha upwhai o malo. Li po tia mai le wha te tele ni fi ese inga i le tonu o lea pāti i le taimi o aso malo lo o le seta le ana mafuai na wha mawai mai i a sui nei e to se furuwha o le whono whaitu la whono le Territorial Assembly a Tahiti. O le whaamawai mai o ia sui o le whono ua whaaititi ai i le lua se furulua i le awha ingo no whoa mo le whainu mela furisia o whaipule o lea pāti i te tonu o le whono. O le stofi e tau o whiai le whono whaitu la whono le nei a ia fo ia tumotu o Tahiti. I tā longa, i le basketball whaalewao malo a le tupao li ua manu malo New Zealand i le ipua Asia le Asia Cup i le tamusanga o le 3x3 basketball le asa whaanga solo i Singapore i le whaeunga o le vai aso. Sailonga na malo si le tau mawhai o le aua New Zealand i le aso whahi ua le tamusanga na malo ai la tau i a Australia le asa siampini i le tamusanga taruai i ai e luas fultasi i le se furuono i le quarter finals, ona toe malo ai lea i le semi-final i le aua Japani i ai le waia e luas fultasi i le se furuono, ona su e fusi ai loa lea ma le aua ko lei saute, manu malo ai New Zealand e luas fultasi i le se furu lima. O le aua New Zealand na tau vai le tamusanga e au ai te Tuhi Lewis o Christian Martin, Aiden Tong, ma Josh Book. O se teimi mua le nei o manu malo ai le au le nei a New Zealand i le ipu a Asia po le Asia Cup. Ai i le vaenga o tamaitai o le aua Australia na siampini, ai o le aua tamaitai mai New Zealand na tau vai i Singapore na tūlanga valu. I Amerika o ave ai le tamaitai o Charlize Leisure Walker o se urua i New Zealand o malona na au i le siampini o ta alonga basketball a kolisi de tonu o le United States e le tamunsanga tele o le NCAA. O le neita maita i New Zealand ta alo i le aua le University of California, le UCLA i le ai o Los Angeles, le ana su e fusi ma le aua le University of South Carolina. O ai o le ta alonga mata ina i le asonga fuan nafi, Fitus fruiva le UCLA ai limas fultasi South Carolina. Te le saol te maita i New Zealand nei o Charlize Leisure Walker i lana au. Luas furuono minute sa iai o ie de tono le malai mai na mawai o na ai e se fulu e au fi ai tongi e lua e ta i tolu ai. Whaalia mai o le malo ai o le UCLA i le siampini o le NCAA i le neitausanga o se tūlanga tā ua lea mo le tu pāo ta maitai i le tālonga basketball i New Zealand ei. O le tamaitai le nei o Charlize Leisure Walker, luas fulfatu sanga le matua mai Hamilton e tupunga o ia mai se ainga i longa i lea tā longa. O ia whaapelo na uso o Crystal a mai se lona tina o Leanne na tā ala uma mo le au basketball a tamaitai o New Zealand. O le whaiunga leo telefou